Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Maka kita ada di kaya maka kita ini kita kita itu kita orang ini kita ambil partner tuh di anak-anak yang orang kita bangun kita yang ayah kalau kita minta tolong kita kasih kita kuat kita kalau dipaham tuh kalau kawan sana kasih kita kuat kita sedang punya ada Haleluya. Semuanya kita dunia. Kalau kita Thank you.
哈利路亚。Dan siya lumita po ang lumita. Na kani pagninila kita tutunan kawawa lumita. Yang lahat sila sa babae ni Sororo atas kita. Kalau saya kata sama kawawa lumita. Ikaw apa saya cinta ini juga. Dia orang cinta dia ada. Terus apa sih kira ini dan nanti bawa ang kawawa lumita. Kahit masih kita dunia sinabutan kita pemasukan. Haleluya.
力量现在有，就麻烦把爱去看就是。所以上帝的帮助来做大，我们进入神的属性的结构，也蛮傻的。所以神不该我的恩典是够用，因为我的能力是在人的网络上取得完成，所以我更喜乐靠自己的网络，好叫基督的能力不必我们算。哈利路亚！你在我的带上我来不高我是你当啊，我当我是你当，买单了，我不买呀，我刷，因为有时候我在买个比较麻烦，那恩典是够你用的，是吧？还有肯定是他不一样，因为我妈妈给他用妈妈的钱，我还是妈妈的阿叔在用，其实他们听到都帮助阿来给他要的啦，不然的话，刷你比较紧张。当我们安静的时候，把一切的苦会拿诉说我们的主耶稣，我们的神是会说话的人。他在我外婆爸爸
Dengan saya kakak, hari ini ada pemberian ulama kita, kakak pahamkan ke ulama. Kemudian kita paham ke ulama. Kemarin kita ini alupuro ila kolima. Bye.
kakarayan, likansya kami hama to sa likod tanong iso. Yo, tangan hama to pabasan. Dipaha kami, hapili iso to ngayay rumia. So, dikyo man, dika shinsiwan. Han kenyang sudah sahau, omen tu mo dika shin. Now, hani, iso ko sangat air to, haka. Iso ko misal si air to ori bercanda niya. Mama arigato hama. Nanuman kami pakai ni di mama nuina atau ina dunia mama biji po. Sangat saat ini waktu ahas tu kami. Malam mama tu kami, malam ina tu kami. Mama kalau miso papirian to ori bercanda niya. Bagi ting miso kami hama to kami ada. Pakai ni isin ko. No mama nuni dunia hama makarif kami mafana kami bitai haja di suanan taka anini mama mafana kami di mama di suanan taka pancar ko ori dunia di kawira urut no ori dunia hama kirai ko taka tatutong ko tiren pada dai hama anai hanin so hama parmus pancar makin ko putirin sa dunia san kami ayaw numiso parmos wama ikakarayan ani kami ayaw numiso lang upisampi dunia apahmat ikiswanan irayap kami to soal tumiso nanay hama unian saka lemes saka tataon say ori dunia ulah mo falot so niam Sakakulungan hanyam apasakat o ngangan iso Yesus itu kami turun. Turun kita o turun no tapa sutawan. Wama ay koro, wama ay yang di kakarayan. Nanay mapahama ko dika pansa no ngangan iso. Nanay kaini ko ikuanan iso di kitaki. Nanay marasi ko kapalang saan iso ika matia unuhi kakarayanay abrihen kami anini to saka orik niyam to kamihaan patulan ko raraw niyam matia uni pehekul niyam to cirarawain kamiatan ariasen kami to sarifan Awit pun kami naik kaki hai. Kalau hani nomiso ko satuan atau kiser atau kadir ada aus. Amin. Ay, kamera. Cok siya. Yung hokok nananginta ko. Siyoho namita. Ano macirai rehai cecai ko rehai namita matahai nang namita si Hongyan Hokshi Kaiser di Sitanan Omisikaya si Sago Acholo patingtingay ay nananakanto ko ngangan di Ranuay Uno dito paya saha o Kemak no minta osaka bumi. Ono kucingkai ini Huachin lao sư ini ko no kucingkai. Huachin no pansarai adingo san saka sepat inanam no kucingkai. Ono mitirisai ini jenjari lao sư pasipana ai. 幼幼班去花钱姊妹masih爱。ini to 8月11号，pancarai kecil no adingo sekali mah. ini to jalin 非常过Makin matai itia ci ani ko mizuru makin kai noawa ci soya. Kawanan ini tu si Sejani lao sư si Ani kono yuyu pan. Mulan waktu nusonin kai anu pator hatun honi mahrepo dehai.
Uno husingkai itini paye sahau tekanam no mitirisai itini I yokai a melensio kamoto radio uno yarimi itini to sakanam no mitirisai ito utoki rako pangkyo itini kamu aminanam to uni suara no paisar no kawan kirano to ini paye siho kata tolo no mitirisai okate hai dimita kilo makni jaring kuni beca ai tina iring ko mitirai okshi dimita omi sikaya itiaci suri tsu katiri hai dimita pura oni kita kai dimita itu ci okshi dimita ko mitirai para diwai ci semime semeng minta di kawanan to dan minta ko king minta okasia king jo ichi king atau patireng to kyo kai king atau patire kai king porong hanen 2552usaha ufat 6 lima soot 50 irak putusa no maci dengan hatu ko ngangan aku dia to ikai kon orato no kyokai ini sakat sai anini amicira ai arehai aira ko sokko sokai nemita irako makanya itiri harus siang tu soal lo kawas aking lehai sana ira ko奉献及祷告之也sana ko minta to apa aking amitolon apa sama sa itia ira ko aking minta matahita de si hong ye mo shi tani I yo kai minta sana marmas ko tani ni si hong ye ni si mo shi Taya nunira ini kyokai minta. Ofokshi minta tu yang ada ini mesin教会 ira ko sesan siki sa atara ko ofokshi minta asi simusu ko ini kita totong pahicer kita adan. Uni mencintai minta atau musu di mesin 教会 kata itira ko paisar no hoksi namita. Saka tosa orang kat no hoksi namita itini paye johau sakarima no mitirai. Ira ko sauko no jokai amikai ki ira ko kai no jokai. Itira ko masa seiter no hoksi to pakanya itu jokai masa si fana sanba masa si turun hoksi namita. Kata tolo, xiaohui de pengkau minta. Pakai mahai no jolo no xiaohui ko hoksi no minta. Kehepang no ira to cacai amisaan. Sama pangkyu to ko mesan saka mahai no jolo nai paye 11号 tanasai paye 24号 dosa ko lepai pasrah ko hoksi minta maka anira ko sama minta ada ko ayan ko ansa ko udama kirim hanto ko tai jang minta ci sako mami ko tai to ayan no hoksi minta saka sepat kita bisa pancahai ira ko ni ayan no sebo ini pucu kami sense sa ira itira ikai ko makipat nanang hanto ita ko unian isa nga ka po to manuraruma sa mga ay sense kami pucu alpina pura pucu nanang hanto Nurano ito nanang hanto ko ni
Utekala totong no tirang namita o ada taay. Ano mingyo ingay ito, an irumaay ito. Nanang hatubong nangan. Turun hanto i maluco namita pasakati wama. Ano ay ito? Anini ay ito Jingwa namita sa aushi namita 我们若一个爱，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。你料，我们若认自己的罪，神的信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。约翰一书7章19节。哈利路亚。Tolong ini before kita to 翻在来主餐，我们翻开圣经。今天新约以弗所书的第4章25节到32节。新约itu翻在来主餐，以比说那个18 50 50 ila 5 karena sa i 20 ila 20 no tusir. Sa usien namita kero ai saka 20 ila 5 kami kita akan ngak urasakan ke hai urasaka atau ka i samanga asumul kamu sore inai soal ko saka risa Namo makmin now hari ototon no saan kiren ni Kristo kita makmin. Susah pura benar. Ano makateter kamu i kau dian kamu ko keter namo ada terjem ko keter namo. Raes to kari anay no para ay. Ni kakaway tangkaw i akato pitakaw. Unika mutser no paloso ningra malaro. Matayan ko kaaya tira ko. Apa rata ningra i pakuyus tangkaw. Akato ko tatihay ko soal namo. Ao pa isalay ko kata tamtam kaway. Ato ka si kus no mi tingiray tamtaw sasay ko soal namo. Paka karon ko tulong no tireng no kawas pansalay adimo. Now hani mi tupaan no kawas kamo to pansalay adimo. Unini pansalay adimo ko sachi binangan to nika ko aira ko di sesaran no kawas wanan lumia. Awalan ko masama maanay inter ato keterai ato diangay palucon. Di cerit di rungus keres ako di haranten to masama maanay latihay. Kasasi tatapi kata kasasi pa ayaw kamu kasasi ekor kamu to laraw matia o ni ekor no kawan to laraw namo. Pakai ni iji Kristoan. Ijo kapag imatan no bukshi na minta.
Palahan ko kausian no wama. Palahan ko kausian no wama. Sekyo. はい、ありがとうございます。さかとさ、ビリソ、sa kasapan at sabang sa pula lima tanasa, usa, usa, sa ini kita nan siwan ni saying kita ini, jadi siya hawag ng kita sisi. Hai sa 50 biasa biar tak masyarakat lapang temak dengan saling kakak. Maratan apa pernah dengan cela pilih tak sabar surya tempat ini di kitangan ini itu sapula itu 5 tangsa sapula itu follow atau share beliau sebagai haratan. Betul soal dengan cela dia hai yo di zaman kita tak masyarakat tapang hai pasifana utapang pakai ini si polo ai di tangan. Yo, kita mak kita tu ya kapasian itu panghawi kacau kita beri asipan berita misalnya jurusan dan kacau sauni soal saya itu tosir. Yo, kita mak kita tu ya kapasian itu panghawi pararon tu ya pang selai adilu saat tu hawi nanai saya bisa bangahai bisa kaniwai bisa sepaai ku sesuai saat biasa kuya bisa mangahai falosok asal saling kakak sebatulo hari soal saat pagpala cipolo kita nan ya lima keterai falosok hari hanya untuk saat parahan biasa saat yo makter kita tu tamjau hari Wia nando saraka makar kita nando maduka kita saraka ada kita kalau cok mendan kerja ikaka ko ada ikaka kutuka luya bisa ikafan terang kita bisa ayawan enggak misal asal ikaka sedekah yo asyik pun lagi tu sa pulau tanasa atau sa pulau kira 5 tanasa 30 itu satu sia hari polo makaran itu secai aja upah ini polo kita hendak biasa dia makintelay afalocok unamo saan sawatan kuya makintelay afalocok unamo saan sarikaka alu sa sawatan kuya biasan le minagya makintelay afalocok hawe sa mo karena sa itapot maharap numadaki iya ya ayaho mi sarikafay mi atuhanay itanan tamasya imatini betuman ayaw pipila biaksaan hal gusto kasi ayaw lumita. Iti ako di kuotso onion si kaku di ako sa nagkakati ng kambuotso misuta. Yo asyik tuminanam dia ego ay maharatan ni Oseng dia. Sinsin niya biti ako ginanggam buotso pati panakad English ni ego sa nagkakati. Bicara dengan你考试kami英文单字什么看？原本还你发成绩单，那个时候的成绩及格什么看？还有那么65分什么不？你考了mana ayat pasifan mana ayat pasok lain, kuya sin ni kita kuala. Supaya sah soal waktu itu awak hal Sabi po si Nima agi machiga isu sa Patumirang ami turo ay takwana. Maratang mo sa gaga berita takwana umaga kaya maratan aruba sa nanay early sa nanay EARAY maratang mo sa gaga 起床早起sa nanay. Now maratang mo tan sa matuli. Ikaw po yan ang resisiga ko misopi isu sa itakwana. Itu lagi micopi. Nah, saudara saya asyik mi pe ya iman tan sesarga kata maci ke gaben sudah usaha. Keterang mereka ku micopi awak isu.
no pakiujay terang sa ay awawak pansah saan ang sa imating sa kata. So belum ano maharata ini ya Oseng di follow sa kalkasa na tini maringas ki follow sa nako. Ikaw dira ki ayaw tu tabang mehpul mehpul turara na sa kata. Jadi ini katanya maharata magpahay ayaw maaw mafanagi si tiyah mafkeja itakanan. Soklento pakuyod pakorin dunia. Soklento bisa bertahay pakorin dunia. Ikaw rin mafanaki sunod siya kataya hawi wata kaya guray mga paami ni asip ni pesong tiya ingon tansi. Talaga mafkeja ra. Hapulang kurarang dia. Semakin ini sarikan ka. Sering mapulong ano aintor. Dito ani follow sa aintor kami salita kami mapulong. Tawasan natin ni wata ang kaarap sa pagpag ang pag-usaka buat matini. Susun dia kira saan? Sa lagi maaraw na sa ligang mapulong. Mas panang ipulong kita na itu sa pula ila lima kana sa pulo ka sa ako siya. Liasan kaya ya inter ya pinangan ya falso lumita sa ligang ka. Ano sa ay asawatan nila anak ako sa alias nila sa ligang mapulong. Yo maharatok nila karaan kita suka jima itulah tu amak ter bisa sangka karaan kita na kita tu dia keter dengan karaan kita ini kalau mak dapat amak keter tu ya maharatongan kita keter kita na sah biasa sa sikulo apa sibanaan kita saling ngapuluh betul suara pulau ini tidak berjaya. Hanya kira sawadan ko masama naik ingker atau maketerai atau ma pirangai apa rojok. Akapi selik, akapi lukas, akapi haratan tu masama naik atas hai saat. Jadi maharam dah sering kalau kita kalau soal ni dia tidak apa minta. Pakai itu pitiri ni polo pasipanlah tapi palal kita na sawajan saat. Yoma fanak dah habis sawat halom tuya. Jadi dia hal kalau saya imat ini ako siya ada tapang hoy. Yoma fanak ay tidak isakdong sigesan sa likakak. Itirahat ko tuas tu. Ikas usiku minta. Di maharaton kita hawala. Ununggapan berademak sa kita sarikaka. Sa piliyaw ang haratan kita. Mapawan tu dumutapang kuraraw nila hahaleng da aming pawan to. Itu ay kilala itiyan para sa matini. Sa kaso mapulong nana nana kung yaharatan nanay karib miharap kita sopas hansong yala tarama gusto kita salingan ka no yo aso udamsay yo saay ka das uson da hawin yumitengilay yumilayapay at tanda hawin nirakupot na amalay milayap salingan ka uson kita tengir. Betul ini susah pada istiwa atau sir soal satu pemikiran. Maka toko tadi hai kusual namo kau pakai selai pala tam kawai atau sekat pos no ditengilai tam kau saya kusual namo saat. Yang belum ini makarau kita serikatkan. Tidak kaya 随时这个不污秽的言语随时saat一句不可出口，只要说造就人的好话，叫听见得益处。你看看，你不是说你不希望，我不能那里mahal pikirin di pulau kita nan
我们要好的随时只能来造就，把它当外，看看，我们可以这样，你就说他的希望。这两段经文是一个是现代中译本，一个是新标点和本，来看。新编的和本好语，比法律说了好语，你要讲到外污秽的言语，随时一句不可出口。只要说造就人的好话，叫听见人的主是爱。那个不弄，一定要阿拉minta，kadang sepuluh kita sediakan hansaan. Iusun tanda-tanda na liwa taramaanay， 为什么神的说话这么重要？什么不懂？保罗提醒我们说，那来我们爱kamu pasadak dia ayai kami patamai hidumai paselai aswar saat. Maka ini Isyawan kami对象kami tahu sama. 第二个是在圣经的翻译的版本 CSB 版本中文标准译本是来什么？要随时在个翻译里面，我们是关于要随时是随时的意思，后面是啥的？随时都要说。那个 CSB 版本中文标准译本还是不说啥的？任何坏话都不可出口。而是按着需要说造就人的好话，使听的人得到益处。是按照这个按着需要，什么不？在不吃饭是啥的？那么在不吃饭是哪？就经过思考里面还要对面什么的？Masalah kuya soal saan itu ma'arab minta. 我们马上看那个 CNB 版本新译本什么呢？适当的啥？我到tudungan， saya kata 比翻译你让还是按一句坏话也不可出口，却要适当的说造就人的好话，使听见的人得益处。saya kata， 你们阿拉米的，kau yang mata tutup， ngai aswal。Bianan para tam-tam ng kaway aswar pasal patungin tam-tam palayan tam-tam kacipot ngira saan hal itu dah hantar dari itu sebagai ini di mata tutungan suara senanai sebelum masa keinginan ada 这两个意思一样，按着需要跟适当的senanai。Saya baca fasa kita tu suara sedikit puluh. Ada baca fasa nak suara suara什么道kita当说啥把这个比较好一，但是那个很多人告诉我说，那不是经过大脑思考的话，是那个。我们的不经过大脑思考的那，我给我们举一个很简单的例子，按伊拉的新闻底下，按红红给他的下面，我打了给他们。我当然给他们好，如果有新闻记者采访，我们会很害怕，对不对？为什么？Al-Muwafiqin dapat saja pasal ma'arau ma'alu mana finalan kita pesuar patungin alu mana finalan pesuar mendasar kakak. Isu itu konsep cepat fasa saat mati rakyat saat. 那个叫做适当的，tudung pesuar saja. Mahumum kita, teman mina orang kita kami pesuar pasal pesuar, mahumum kita. Yo patfas kita pasal pesuar hari. Arau matungin macam-macam akan dah kita hari. Nanti mahal baharatun nanda. Sebenarnya orang yucu sebenarnya apa terjadi kata. Sebagai makram dasar hukum， 按着需要可以适当的说话是按。Maka di mata tudungan mga ayay, ayay ako pasatat yan ayay asura. Dan hal ini dasar hukum kumaan, yo
ayaw kita tuya na awak ay kuya singko atam asal kami nanay mafara kita amin pak itser zagra tu suara salika ka bahkan suara dapan parimokot ya sigana nanay usak itser tanetep sa aku suara rumah satu sakit pulau yo araw lumita bahal aku paro rumah lumita dia saya lumita kakak lumita siapa lumita dia kan hayat dan tahu 有那种不好的习惯啊，是kakak tu. Nanay pakai suara depan di pasar jalanan nanay biasa punya hai kita apa cari jalanan anak sakit minta maaf untuk kemana siapa kemana itu pak kami anak secara kami 需求不是超量是那个槟榔，不是超量的抽烟给你。这个我们要说实话，是你看看，我说那个时候minta anak是kita praktek si ada dia tu fila anai ada arata direka toshan kita sakita arata matutong ya ada hai ananum fituka minta 当然并不是要禁止各位吃槟榔、喝酒，不是抽烟，不是什么不。圣经告诉我们说，凡事都可行，但都是有益处的。什么看？我等个门，超量超过，是安的时候才发生的。真的，如果最好都没有做坏的习惯，当然是感谢赞美上帝。需要适当的看看。 特别是yang para remaja mereka, mana dia bersuara, nanai kecatan minta candra, kita upancah kami, artinya aku bersuara minta upancah kami, 我们很容易说出那个抱怨埋怨的话，什么叫抱怨埋怨的话？你那个是为什么？我3个月受伤。 蹬掉，你看我这个怎么都不见了啊！马不说，把怎么好不说？你明白？这当然是他有某种程度的一个想要让这个人痛苦不要那么的大，转移注意的效果。你看看，你考虑了，等别他们那点没，等你还是那个这不适当，你看看，我把他把东儿的说，怎么好？ 要用只有同理心，能不能再带一点好转？才能说出到一个，我们可以投理那个人的病痛，才能够说出安慰的话。那么，我那给他我们知道对方做的好意，呀，我那给他把事拉掉。很慢，说了这个，rumah satu petang kawai sana saya kini maharau pasipana ibu kita nan itu rumah 这个原来的意思是建筑物被建造起来有建设性。我调你保罗马给他前面，3阶好一个都落得很好，但是跟着我1楼地下室的，我登记在阿米。 盖第2楼、第3楼的意思很大，这是有建设性的一个话语，才能够不漏。所以看，我等kawai aswal sana hawi， 在把亲戚爱上的干，造就的话，并不是把我们的标准强加在别人身上的意思。因为around kami magkapahayay, magkatulungan, hawin. Ano minta pakai nusul na ba sir seranan pakai itu ya bila saya afrozo kami pertama pasal itu ya 安慰的话造就有建设性的话才能够。Lalu sesekali itu ada minta pasipana ikut saya di Yukai agam saya dan saya kata saat saya di Yukai
ipasara kita jasurinay aswal sa atsay nigyugay amapala kita mihinom do tantaw sa kansa nigata nanay di Paulo lumita nanay di Niaro lumita nanay di Katayalan lumita nanay di Ramot lumita sa dikaka amapala kita asata uyanan uya matatudungay mga hayay palatagdang taway aswar sa mga puno. 当然，牧师也知道这个是很困难，特别是在工地里面，特别是很有面牙腰的味道，那时候我们为了表现我们的优越感，有时候我们会说一些不得体的话，是吧？那mafanga ko maasip to mida pas pa na ipuno how alam da amin na sa ka ni haklo ke follow so isaw ni yumitulon ji yung imay长老sa mga pulo mahal ka tulo nira maraton da how o maaw nanay kataniin piasual misumalo itzel dunia yo malaya dunia mahal malo itzel dunia malo mafana ka yang ayaw to o to rumi'at yang turun di asaan, sepuluh merata kita sarankan. Nelafin tu peribayaan binanam di Rasul Dabang dan saimatnya hakwa maharat dengai di hatian. Hakwa menteri air lagi di Falzon jadi harteng nak hatian. Dengan sang ngulu, aka doko tak ihal kuswa namu kau pak itselai, o pelatan dan tawai atau sakacipus no mitungilai atam kau, cai kuswa namu saat. Dengarkan,再次强调这个ngulu，话可以伤人，话也可以造就。我说了很累，我掉。hawa mata dalam misalnya cucuk saat itu ya suara hati ada hawa mata alam cucuk saat kau ni rasa lima belum suara hawi itu waspada puluh sesi kita dan lima fana kita pak kami tahu hawi Pak Ijal tamda hawi, Maria tu tamda, malam Ijal tu rasa lekak. Dia secara kita tu 150, kan? Dia berjaya 演唱会saat mana 演唱会专门唱那种声乐的声乐，我说没有什么呢。Bila saya hawi ada saya meeting nilai的宾客来就是假设就是这个是我们的那个国家那个叫做演艺厅来meeting nilai应该演唱我们来这个时候张教会假设刘阿春跟那个黄星光一起去听这个演唱会。Arab kahal, masalah ini sangat mahal. Rumah hewan, pak sama, asal wah, 这么棒，这么高级的地方，听那个演唱会，太棒了。等于就係人叫佢就似劉阿春朝聖子，等於咧係啦，有巴拉丁文，sakta saan, kung sakaku mengalami mati Mati seumaan. Alangkah wahai berimat kaku.
Saan pasibanak siya ami militay si Pangsingwang at si Oseng劉阿春saan. Matungin ni Pangsingwang Jaswa ni劉阿春hay Oseng na sa kapihira. Now, 说了，他就转头跟那个刘阿春说：“哎，台上那个是我把黑老公是暗。”他们对刘阿春，哎，没有，对不起，我不是说不是在台上唱的暗。 当时是阿妈说完该说了是按，我是说那个作曲的人有没有礼拜啊？比上个爱的你阿拉掉啊，当中啊，那个水准那么低，很你让，也敢拿出来献丑，很刘阿春就放心光，与哥哥马拉的我生日也比修理放心光是按，这多尔喊你放心光是刘阿春，你知道吗？那个作词作曲就是我，傻去放心光。 belum. Usaha hanya matiap hawan ketalan bersama kakak. Itu kan kakak. Usaha hawi para kawan bersama itu. Usaha sepuluh kekanan agar berputar berhal bersuara kita. Nanti ini kalau contoh. Aku kasih banyak belum. Maharani Oseng kata, 我们不要那个话语可以造就了你，可以使人重新得亮的信心的话。Ini aku kita lihat sering ngobrol. Anu rari, hanya mika puye, mika ingat bahwa kita diambil. Awalnya 我自信心bahwa kita sering ngobrol. 特别是把西班牙给他读功课，读娃娃，你在里面读数学，读自然、社会，那么笨，那这么简单也不会。萨基达读娃娃都没到，怎么教几次都不会。saya pada satu结构有多么当到好难来，觉得对那个运动律动很厉害，萨利达卡。 有的对文字吸收能力很好，萨利卡卡。要不那爱那阿西，都么什么嘛那阿迪嘞，我们说好，我发那阿鲁玛阿鲁玛的我嘛，我发那米画我嘛，有的都不一定说是第一名的萨利卡卡，对吧？你刚有人把西班牙是个多嘛，好中笨人，是对的，那叫猪头，是对的萨利卡卡。那边那misalnya pas sebenarnya mafukir ada ketel ke para cok minta bawa gitu kan. Belum mana awal cuma doa saja kami, 他们对自我有很大的怀疑跟自我否定，看。我当然我们想要，我当然我们顿，有没有顿还？你看我们有没有这样经验？是那个，还是说俺们海宁给他来讲没？呀，说那个怎么打？5加3多少？连那个脚趾头都跑出来了，已经知道答案了。你啊，怎么说修过给他弄？那我们还是那个，我打捞着我不弄闹，他因为的为他，好给自信心的什么个？那多阿斯格梅他会对我很大的自我否定、自我怀疑。经过研究出来的这个数据，什么不用。 我们说这个我们会给予适时的肯定跟鼓励的话语，对不对？我们发到给大家赞美、肯定的娃娃，努米达，阿拉努米达，特别是每一次给阿拉努米达有把它丢娃娃努米达给你，那么阿拉是干咩？我们有这种经验，我们的小朋友吗？什么嘛，那种心想。 Saat kalau kami menuntut hayal, rumah wah， 这么有自信，也没我吧？我们回想一下，哪有还有自信的吗？你呀妈妈呀伊娜，刚刚你然后也常常给他正向的、鼓励的、肯定的话语，是什么不？
后这样的孩子，想想看，有些爱要的啥哩分，有些爱要的什么嘛那个达拉的这ada makhawi dan susah sangat saya mafana anak anak masyarakat. Saya lihat antara lima， 就不能非常的犹豫，不知道怎么决定，不咯？他也会变成妈宝，他。Lepas itu hal bila cara hawi kami sat pada asal malam apa tu saya kata araw那这样在文章的同中，一个39岁的人呢，一个大学毕业，39岁的谈恋爱，谈上39岁，我啥都不一样，是跟国家考试高补考，考了9年什么的不入，3年国家考试归纳把它40岁是一个上限，不入。这个年轻人考了7次。再不考上就没有资格考，然后他不是没有知识，很好的大学生，然后再把他当骂，父母亲宠坏了，我就把他都是那这个同学们不，这爱把彼此不登，到台湾。Kuwawa dari ISP saling akan sauka。一般的汉人家庭，特别是重男轻女的家庭，不要让男生的孩子男性的孩子，男孩进到厨房里面，为什么？他不说，你把这个拿一个君子远庖厨什么的，反正也是按这个也是对啊，是非找家什么来。在这个中正的，慢慢的那跟煮它，这是一个不难的。真的，都39岁人了，比都没考不高补考，才得到嘛。有一天，我们来到一个心理咨商的那个医生的面前，你在喊来起，那心理咨商是怎么样的到80年代。请问？知道你问题到底出来，你考了7次都没有考上，知道你问题出在哪里吗？真的想工作吗？你在你的智商心理智商是什么看？我照顾不了个39岁的年轻人，反正我父母亲就要退休，他们都是公务员，因为退休就有10万块钱的薪水，而且我父母亲有房子。靠这些退休金，靠这个房子，我就会过活，干嘛工作？而且我也做不了那个2、3万块钱的工作。你看我的同学，大学毕业之后拼死拼活，2万5、2万7、2万8，怎么养家庭？才不要，所以我就故意考不上，是暗。Ila ko sa mama ni ina mama itapuan ni mga kamataya si kami. 老子玩过平安，那么好。那他的父母亲常给他讲说你就好好读书，什么事情都不要做，生活技能都不会，所以干。那在一个materi kita sedang berkumpul. Nah, kalau awak biasa mereka mengintelai apa lo minta asal minta. Jadi sawatan saksi puluh kita saksikan dengan intelai Allah SWT. Itu soal desain sehingga sensor aja itu kaisaan. Sawatan ku masa anaya intern atau bakteria atau mafirangai Allah SWT. Agak pitrek, agak pilukas, agak piharatan tu masa mama naik atas tiakal. Kata sini kata si Pak Ayal kamu kata sekol kamu tu rarau matia oni sekol nu kawas tu rarau namu pakai ni si kesuai saat jadi kalau kita akhirnya sawatan saya kata wangikan sedang naik rumah sawatan sedang naik 原来的意思里面是阿拉恩给老西丹
fahkolen waniken sana sarikaka bibira sudia sawada sana hawi ala an kira dosita ala kira jagonsi fahkolen waniken saan bibira oleh pakai itu singku hawi sawada waniken pia ya tati hai sawada waniken puya kami para rumah itu fangsa adengu ademak mungkin tati hai ademak meminta ini sari kakak ini makar meminta nana sering ngomong bafana kita mensaktung si Yesen sari kakak bafana kita bifahkur tu ya keterangai akaku dengan sarikaka dan artinya hai ademak. Kalau dia kaulahan dapat ademak, saya punya langyungin, saya makaterai, baringasai, bituanai. Yo, kalau tebak tu mungkin masih mana ademak hai. Konya kalau masalah karakter, rinter, ringas, sarikapai, suasana dekat. 我第二年是跟我说，开店请问你还在2楼吗？可以帮忙播放这个垃圾人定律。我们来看这个什么叫垃圾人定律，谁来看？可不可以从头放？我那个字幕太快了，谢谢。 Tommy? Yes, come on in. How you doing? Good. 23rd and Broadway. Yes, sir. Yes, sir. Let's go. How are you today? Doing good. There's so much to do. So much to do. Whoa, watch out! Oh, that's close. How are you so calm and so friendly? This guy almost ruined your car and sent us to the hospital. Well, I'll tell you something, man. He bought like garbage trucks. Really? Now, how's that? Well, they run around the garbage and they're full of disappointment, full of frustration, full of anger. And when the garbage piles up, they need a place to dump it. And sometimes they'll dump it on you. But you know what? You don't take it personally. You just wait, smile, you wish him well, and you move on. Don't let their garbage spread to the people at work, at home, on the streets. You love those who treat you right, and you pray for those who don't. So now life is 10% of what you make it. So now life is how you take it. 谢谢。所以我们这个短片提醒巴比巴拉维短短的加上一个慢。我们的情绪不只是会影响自己，我们的情绪也会伤害别人。Intern minta berikan kita ai kita lanto, kau ya intern minta dikata keadaan Kacaw saan 10%是我们的选择权，我们可以把这90%的情绪、不好的东西，通过10%的决定选择。 可以ketika Kacaw mengata doa mastur sangra masa stur sangra dosa kalau Arab yang percaya salah yang Kacaw bersaat kalau dia Kacaw dalam saat kalau milik dengan harapan 我们的情绪90%是因为环境外的环境和我们自己造成的，有时候。
会生气。可是我们却10%会选择不用随着别人的那个，不用随着环境别人的那个情绪受到影响。是这个。Misalnya Cipolo apa sih pernah kita lihatkan nanay walikan sawatan ko yan ating galay ang porotsok saan kauya magkatutungay suwar kami haruman ang bangkaw saan Pasipanasi kalau kita 在基督里面，如果跟任何人有过不去的，要尽速的解决。或者是kata, antara kita nan kata angay kita nan hawinanay, tang sulan na ami kaikit saan. Katali, antara amal ko adata kita sa kita. Sesuai itu sa usia sekarang. Kasa sini ada kasa si ayaw kamu, kasa si pol kamu do daraw ang matiya o pol do kawas do daraw na mo pakai ni si Kristo ay saan.以弗所书第4章25到32节，特别是在31到32节提醒我们，保罗并没有要我们去提供一个要我们去解决的方案，在把ini Cipolo好，mana nama anda saya bapa ini Cipolo kita salingan kau lihat, ipaknya Cipolo kita nan kau mempunyai angkatan saya kepala cok namun saan, kasa singa ada, kasa si apa ayau, kasa si Cipolo, kamu saya salingan kau. 保罗并没有提供我们解决的方法，可是从信仰的角度告诉我们，要彼此恩慈相待，有怜悯的心，彼此饶恕，才听好了。kata si anak ata, kata si pak ayau, kata si hapol kamu saan. Kenapa perlu? Yung irat bigay anak kita na hawi. Saya kita tangsur sa abi pacuay kati ang sagrada. Suasa dulu kita nan kasasi. Ada kamu kasasi pak ayaw kamu kasasi pul kamu saat. Nah, mahal kusulit pun sering kan. Facuan tapang ayaw ko tapang abih ko duradaw kita ayaw ko tapang abih ko tu ya inter ya keter ya palocok ya sarikata na facuan tapang hananan sa siulah utamdaw saan wato soy di makai sekat nama sepam sepat besapaw tansa lima besapaw atau siapa sa ikira ano hapulan na mo kuraraw no misa tatihai tamunan hapulan no ama na mo kakarayan kuraraw na mo ikaw ira ano sa ay hapulan na mo kuraraw no misa tatihai tamunan sa ay hapulan no ama na mo kuraraw mo saan hapulan nauli mahal ko sa bang miliyaw na asid ini Patlakai sekapito at sepang tu sa pulau yang selesai dan satu sampai tu sa，就是现在周译本的翻译是那个，为什么神叫我们用恩慈相待、彼此饶恕的心思来面对这个苦毒呢？看，他说你不要把别人的话都放在心上，你也许会听见无人侮辱你，可是别忘记你也曾屡次侮辱别人是爱。有不了一面。Agak terlihat ini falco kami keterai aswal atau tahu kita nan, now, adi rai mahal ketirah aswal lumita sasari kakak. Sedekah pulen kesasi azza kesasi pak ayau kesasi
Hakbol kamu sa sipol kita sa kakak. 别忘记，亲爱的姊妹弟兄，我们都会犯错，我们都会发脾气，我们曾经批判过人。当我们都觉得一直想起那个人为什么一直这样对我的时候，对不起，我们也曾经这样对待过别人。是爱，不用。人的后我们记得清清楚楚，啥不用。 特别是那个不好的，mahal lu mesti ya tak kahai saling kakak. Saya ke bawah lu minta saling kakak. Ikaw lira, hati hafid, hapa maharatan lu minta itingi atau itingi kalau suatu soal minta bang saling kakak. 人的话我们记得很清楚，可是神的话我们却记不起来。Nanay, yo maharap na mo gusto na pang harahanan na mo amit lemak sa sipulo ko dimidira, pati usual kapal ini matay sa kakak sa kanilang sapang sepat usapaw dan sa kanilang usapaw usia. Ta yung ano din naman ta Sawatan mereka biasa mereka teater rau-rau, terhawik. Ini semua tu kutapang saya kata dalam rumah kita. Ini semua kutapang dalam rumah kita hawik. Maalam mereka dipaham mereka saya kata amal dijumut, itu amal jumut dalam rumah kita saya kata. Dan dipahamkan kalau saya tu biharatan kita dia batu kaai. Karena saya kata, hanya ini tanah cengyet itu bersama Jepang, bersama pusat ansaan. Uli pahakai kalau cok matiara ngapaya sepat yo patana tek tireng saan. Ini tu kami bicara dia dipahakai kalau cok lumita saai itu kaharatan lumita kita paduka ay kita sa 50 turun na mafrad na isyahayaw sa mama mafrad kita ilalim ma yes pakalayak kita dipahak hawi sa luwa to mafana kita ambil porto paduka ay kita sa likaka taman 活在耶稣的爱中，就更能够得着神的喜乐。我们也比较容易可以谅解，或是饶恕、原谅。因为原谅这个字好，原谅我们自己，同时也愿意原谅别人。如果我们自己都不原谅我们自己，我们不会放过别人，我们也不会放过我们自己。他在说你不会听的。 Larida minta irat ya interai afaluso hawi irat lalu mak minta sarikaka ya tapi ya haya haratan minta sehingga selama belum nanai bapak kita beliau sabtu siasa sarikaka macam apa pala di perbidanan nanai bepak wahai tu akan tahu kamu kita nanai irat kia yo bapa kita satu jasa hawi saya acai wahai akan tahu kita rumah sama hawi irat tu punya pak wahai akurek kita salingkan saya tu kita apakah rarum tufang za adingu rumah satu pakai kusol dapang, soklina asol dapang, bapa kita pakai soklina aswal, jam saya aswal, para tam jawai aswal. Tidak apa arah kita, ufang salai, ngayai, uka ulahan dapang kita salingkan. Ini abi papa ini pak kecil di pulau kita nan, betul mak betul aswal di pulau di sekat sepat, sepang di pisau, usah pulau sepat, usia.
hai cipu itira sak dongen ku faklo hai pinangan uya bila catai itu pinangan lu kawas masanga ai mapahapinang unini faklo hai orip unini faklo hai orip unika mutzer atau unika bangcar tu maksaan unya faklo hai orip hai unika mutzer atau bangcar itu maksudnya mungkin si pun itu sampai sepat usia sangat sepat beliau sepat bangcar dan nana mahal ko orang Malayapan jasa mereka nana hak dan jangan tema sebab tak ini mendapat dan sebab ini beliau kami rumah dia tu ya negara akan yang negara dia ini jangan tak akan mereka jangan tak itu jangan bisa sebesar
mo belum bila kita harus selesai sahar kami kita demak untuk suami Oseng Najela dia bayar kisah atau kampung kita harus baca sahar ka isang pinky kita saling ka itu 都是那个味甘的油漆味甘的气所以你让我们常常会让那个不好的习性粘连在有时个对啊，把人家边界上看看，然后有啥要改善给他，因为油漆还没有干，所以我们常常会吸附那个，常常让我们非常痛苦的，常常被圣灵对付的一个不好的习性。Beliau kami harapkan, yo terus tamzau, cuma tamzau kita hawi, yo serika terus tamzau kita hawi, yo internet tamzau kita hawi, cuma tamzau kita hawi, bersamaan dia kalau sok kita dia. Masalahnya cuma serika ka kita menakai kita wilayah, rakap. Mana kami coba ya saling kakak. Nomor satu maisha bersyukur kita saling kakak peluk. Kisah kamu balansat saling kakak. Maka kita lakukan haratan minta saling kakak pesuar kali ini peluk kita. Atau minta kuya kepala lupa sakadiu kita dan sedekah. Imo pernah kita amin. Para sawan amelias kuya indra halandai Tapi ya haya pendengar minta hawi. Itira Malaya minta beliau betapa dengan cies amin jumut kalau cok minta sedekah. Itira tu sedekah peluk. Ya tolong dia dibahas betapa aman dijumut di fauzak kita. Saat itu keharapan saat itu bahwa ini tidak kata iya hai atau masalah itu dia dan saya makin bulan sejima kita dan belum 谁已经先饶恕我们，谁已经先原谅我们，谁已经把那个愿意和好的心智放在我们中间。神从来就是要我们人要和好，神从来是要我们要跟神和好，神要干。这其实是保罗在以弗所书第4章20到32节一个中心的意思，怎么做？我们要明白吗？我是放大，我们要把这个时间给放在出的。所以嘛，我要把他们都，首先都，而且还有个什么？我当年的，而且还有的，也还没到，而且还有把拉子的，你搞的啦，你们放大给他，米利亚什么大家，介绍嘛，叫我们阿什巴哈马拉丢。Lima pernah kita amsa siur sebenarnya hari kita itira betapa sepak ini kita taramamai sepak kecil sepak hidup kita nan 50 saya lagi pagi tolong kita panggil betul kita现在上帝我们在恳求你拯救我们上帝让我们明白耶稣为我们所成就的一切而且被圣灵来融化、来感动，使我真实的觉察到，主啊，当我们愿意有所改变，当我们愿意尝试再三经常去思想你对我们主恩的滋味的时候，主就可以尝到自己的悔改的泪水是何等的甘甜。你记住，就可以再次经常到。那个原谅、那个饶恕是这么样的喜乐的事情，主，我们就可以挪去一切那个恶毒跟怒气，一切扰乱跟苦毒。主啊，假如如此，我们就会看见诗人也让我们看见，而且是压抑的看见，我们是这么的快动怒，我们也这么快的为了公正的事愤怒，却没有恶意的事情发生。
其实发生那个毁灭性的暴怒，其实发生那个毁灭性的怒气。主，我们心中呢没有恶意，是因为神已经住在我们心里面，神已经再次充满了我们，神已经饶恕了我们，而且神已经忘记那个曾经让我们受伤害的事情。因为上帝帮助我们生气，却没有恶意。主帮助我们暂时跟你拥抱，帮助我们记得我们自己的身份就是神的儿女，帮助我们。主，我自己是属你的，以至于我们所说、所做、所想，就不会让圣灵担忧。因为上帝，求你再次来纪念我们，纪念我们你所给我们的这个身份。求你在我们的生命当中成就这件事情。主，愿你旨意成就。听我们在面前祷告，奉耶稣的名，阿门。马肉。都是好的，静静的。
panyangan di Kacaw Mama. Sebenarnya Mama Matenak dan Rato Hawi Pakani Jokai Pakani Kayaran Bumita Hawi. Sebenarnya Rato Ayai Spangsarai Rato ini Mama Nonita ini Sunasun Nonita. Yang saya kami serikakan patingan mo ayaw mo isunomi para atau mitaya atau yoga pakai ini mo sangat to yoga mo jen ang fungsin atau mo si fungsin atau mo ikan siya ito magkana fungsin yung ikaw patingan yung ilago mo papausaan atau katayaran ng yoga mo so puno serikakan pakai ini burung alihay itu tentang anakku nungut pakai ini ngangani Yesus Kristus turun amin. Hai, seribu lah yang boleh dipakai. Sama relatif dipahami kita harga tulisan. Nanay malarit ang iray tamanag sa palaman ulapang Yesus Kristo. Ulang kawas, ang ikapulupang sa ating matili. Pataman kami Elias di atat uhay bersama bilangan matita sa sa Yesus tulas. Amen. Ay pingat saya kak. Kehoni. Ay. Ay na to. Kehoni mapawan ka ko pagkapana. Ano sila lihay sai ko lihay lumika. 即许宏远牧师不但呢白色的呢，这个伊拉波你按pancarai apakapana kita nan piturun amal sa itu kawasan ay ahohong ano sapi sakaya kira-kira pangangan iso sesai na ahohong 270 pancara menenang kohong makna korakan ko turun tuama atau kita amarurai kita mana dapat saka juama perian ahohong ni si hong ye pun si dan ama mangarai ka ko sa itu kita rai ka ko 270 kamera kita masa si ada tingkat Hey,
Kita Oseng dari地下室然后大概minta到短短的时间，我们在这个地下室。